Muthiri muthenya munene muno guku Kutus nie ta mutungatiri wa ACK diocese ya Kirinyaga Kutus Parish ni njitite andu ara ataaramu ma urimi kuma Hamsa Kilimo Agrovet nigetha moke mateithiririe akristiano aitu kumera mbegu iria njega na ni mambite tenti guku kanitha-ini nigetha akristiano aitu mabote kumenya mbegu iria njega iria mangibanda kuria mari na nigetha mabanda mbegu iyo iria ingikura ni ibenya ni undu tuna ng'aragu nene muno na andu ni magite gia kuria na gia kunyua ona mifugo ina ng'aragu muno na rigu turamera ati riu andu mathomithio tucoke tuboe na tuboere muthenya wa muthi ni undu riu kwambiriria rucio turenda andu mambirie kubanda mbegu ciao na tura expect ati mabanda mena kithomo kiega matiaga maciaro mega tora tuonete thiini wa season ici igiri bitukite kana ithatu andu makabanda mbegu ikaga kumera na ona kana ikaga gukura koguo muthenya wa muthi tukite kwerekereria ku Ngai na kuboera arimi aitu ningi ona kumathomithia niketha mabande mbegu iria njega na memenyerere guciemenyerera ndawa iria megukorwo makithii makibubagira na bataraitha iria mekuthii magikiraga onginyagia mage na kimera kiega na nitugakena ona muthenya wa gucokia ngatho tugoka guku kwira Ngai ni wega no kwi arimi nie kira ndenge ma advice meke ni thaici twi hakuhi kimera kia kurima kia kuhanda mbembe mundu ni amenye mbembe iria arathi kuhanda ndui andu mathia makagura mbembe o ritwa tariu Pioneer no uthie uge he Pioneer no twina namba wathi gwi pana no witie pana no kwina namba so kwina pana ya gukura na haraka na kwina pana ya guikara mugunda muno na kwina Pioneer pia ya gukura haraka na ya guikara mugunda muno koguo arimi nie ndenge mahoya thaici twi mbura nini magiro kuhanda mbura irakura na ihenya muno na pia ni magiro matu consult matikatwone hata tukite biashara ugo muno consultation tutirihagia era ta ithatu guo kana miaka ithatu mithiru ni tukoretwo tuna challenges tubana ta arimi ni undu wa gukorwo urimi uria turimaga tutikoragwo tu enlightened ni undu one ni tugiaga na failure ni undu wa mbegu iria tukoragwo tukigura matuka-ini mundu athiaga akagura mbegu o bata agure kana iria ina raithi no ndakoragwo akimenya variety iria arathi kurima zone iria ari ni undu wa kwaga mathomo makinyaniru tondu ni gukoretwo gute na mufuatirio mwega thiini wa sector ya mbegu gugakoragwo matiroka thiini wa sector cia arimi kana ciungano-ini nigetha mabote kumathomithia mbegu iria yagiriire na iria yagiriirwo ni kubandwo zone fulani na ni undu wa challenges cia climatic change. Mimi ni mkulima katika area hii ya Kirinyaga County na tumefurahi kuletewa masomo kama hii sababu tumeweza kuelewa ni mbegu gani tunafaa kupanda na ile misimu yenye tunafaa kupanda mbegu tofauti tofauti ndio at least tupate mazao sababu tukiangalia mvua inakuwa very unpredictable na tukipanda hizi mbegu tofauti tofauti inatupea results sababu tunaweza ku minimize on losses zenye tunapata ndio tuweze kukapcha mvua vizuri. Tumefurahi sana sababu ya kuletewa mpaka wataalamu wa insurance ndio tuweze kupunguza hasara zetu by insuring our crops na tuweze kupata hiyo information